adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen. Karbianglong arlu towar krong pli nang kilipen ki Karbianglong aradatum anta ning karong pen Miss Senator Cheleng Dundong Popusi ning karong GP Pondrin Tilo. At National Highway Authority of India hin pen kasimar ponatowar bangke PWD pen kasimar son semar oi atowar kali po bangke radatum chini pamni. Bonta lang ikha pangso towar. Radatum ka chini pon bangke state PWD la pen ke isian tang kido up PWD asai kamatum pen kasimar pon towar bangke mimi pusi chithang pondrin Tilo. Bonta lang ikha pangso. Bangso towar laki state PWD matike isi PWD asai kambele kasimar pon towar kali. Bangso towar laki National Highway Authority of India pen kasimar pon lapen Karbianglong arar phan ke panong pitang section 7 dilai pen la horizon ada kasimar tang towar lu. Puthot lang iktha Karbianglong arar datum. Dilai pen la horizon ada kasimar tang towar bangke kasai oi mati third class atowar ambong chit lapuan karnu garianta kacheleng kisung thek tikan pindo ponta NHAI atum pen thangnat kachelang dam avi lapen kasimar pruji aphan anta kamatha kavi det pen ajok radatum arni wang kacheleng kisung thek tikason si thek ponong towar kacheleng kisung thek tik chot kalisi towar ka hinno ki legilit par pigajo gari bike kaching koi nang alama bangki a phaila khama chiuni detlo Bonta atowar ke vak langteng thak thak karnu abangke arlong ki ordam ji aphana matsi chathan the kapre ka dim pen pangbardam politik Karbianglong pen angtan anabangki krong plia towar kasimar me pik khangjang bonta Karbianglong arlo kachileng bom atowar krong plia bangke towar ke vak pen le lang li ti lang athai matsiawi towar ke vak pen si pleng set an pin lang lapen kasilama jo pule langdam stami ke bang atowar si chileng ponang lo La sorting pulutin ningkan po kasimar pruya por anabangki akewak to anta simar pon po. Bonta ningkan po pia bangki NHAI hinten Karbianglong aphan kasimar pon krong pia towar bangki towar kewak langbunga towar si pleng set po. Towar amasi chilengun i. Halapu towar ka hino ki leki lit pika jo hormu ki pon ke wana truck do atumta kapre ka dim along krong priya towar ki chileng misen sita lada Karbianglong towar krong priya bangke ki misen ada kamat si theklong le la sojo gari के वेग 6 तक पिखंग जांग पुसी ट्रक का टिवा तुम पेन निंजे पॉन रिंग थी तो क्या बोलेगा अगला बार भी थोड़ा के लिए गाड़ी मेरा पलटी नहीं हुआ थोड़ा मिट्टी डाला था उसके बाद फिर ऐसे हो गया देखिए ना कितना तकलीफ होता है ये रोड में कार्बियांगलोंग पार करके मतलब डिलाई गेट जब पार करता है तब बहुत खराब है उस तरफ तो ठीक ही है उधर से तो आराम से आ सकता है ऐसे आपका ये 6 माइल पुलिस गेट है ना वहाँ तक का चांस बहुत है ऊपर से गाड़ी भी थोड़ा हाई लोड भी कभी आता है माल तो अंडर लोड है फिर भी हाई लोड आता है तो कभी गाड़ी को फोर्स के साइड होता है इधर अब इसमें तो क्या बोलेगा गाड़ी पत्ती टूट के भी गाड़ी के साइड होकर पार्टी होने मांगता है गाड़ी को अभी देखें आपको कैसे पार्टी हो जाएगा गाड़ी को अच्छा संभाल के नहीं ले जाएगा तो गाड़ी तो इसी होगा पार्टी को तो बात सही है अभी यहाँ से अगर संभाल के हम लोग एक गड्ढा से नहीं निकलाएगा तो अभी तो एक्सीडेंट तो जरूर होना है गाड़ी तो पलटी हो जाएगा अभी कहाँ होना चाहिए हम लोग तो ये ठीक होने के लिए हम लोग करता है लेकिन हम लोग कहाँ किसको कंप्लेन करेगा पता नहीं फ्रेंड यहाँ में थोड़ा डिफरेंस है उधर से अच्छा था फिर यहाँ आके थोड़ा खराब है Lapusona pora hutsi niltum sitami kedam ta por sitami bangso di malong gari ching thang lok lason thotsi non sitami nilituma gari to war kahin no long ka ching thang lok ajok rong te bok te ra atum si nangki pajok dunlo pusi ninji pon Dipu pen
adap nang barlo nilitom dak demapur an pale ji pulo lasi pale po pulo bon kami nilitom gari bang ting khang ek lok lo amal se kado ga ve dak rong sor dum pen nang serap dun lo gari bang lat lo kopi pot ma polute dak non het nangale dak karbiang lo porlen kopi pot se kahe no dak kaheno da prang ma polute he madu da theklong lo lang khayo tahar nuk so gali da patumi he jong ta dak soi chaka gari accident kai ta accident non he jong ta dak accident la penili to ma gari ta par ne kahar nuk so gali la sila kopi pot ma polute da ngana ra foreign lang dam polute hedi kahai no ge phitlam lo gari da dom ke dame so gali la Nidijom ke matha bangke tower krong pli nang le lu pusing ning karong chipi pon ringti bonta pini nidijom ke wang hut tower ke heno jok nidijom gari chingthang lok langdam lo polote tower krong pli ke heno puke ladak NHAI hin pen kasemar pon section 7 chotkali paro khwa pen chenglok lahul jana long anta tower kimiawi lasalabang so putha ke secretary atum sitami langdam pam me sonte messenger pusing ninje pon ringti Karbiang long itu dak 4 line lang mepik lo posi tum kon ni ngarong lo sitami ni tum kini ke bang sami tum gari cingthang lok lo ladak kopi pot ma polote NHIDC la tum itu man kilang ke pangkre alang tum implementation alang tum kichokche maneka itu mo phan karbiat pilo tribal tum phan punang lang plot mai le to phan de non adim ladak cholle ka henu la pugali 4 line itu parokwa tu ile tum dak la Nagaland border an ka to war masi henu sitami ile tum thengam long lo polote non tol ga ta me kang pupo Tongget kang pupo sitame toar ke pini ake mit itum theklong le penla 4 line bole la ana kang ar ke litum na hoka 4 line jam ete litum theklong le lasi la bang so along abang ke NIGC la tum adai chen vek nang ji jong si la so towara join ni ben command accident a pranam jui bolote la ke la so dai ke chen ni la ke NHIC tum si ai adai chen nang ji la pen ke li isi ka chuning ri bang la halo etum kar byang long tame tonos council ben tame tum kelang dona pangkre lasi ili tuma konsil to man me jong si tum dhila wak polotan te la bang so towar ke la puan si tum maneng ton pikok ji kasi kachu ning ri bang la han lo kar bang lo ton was konsil ben sta me la bang so towar bang NHIDC la tum han ala tum ajure pipen la bang so towai mesen mene papunai bang sini tum chuning ri lo News report KATV News Kidam tang phai kuni ni phai power ni manjarong pirbi rong pia long samalong BJP song along kaching bidun mai paman pon bangso hudlum bajong large size multipurpose cooperative society chairman Jameson rong hangpen claim rapet arisang huatum jesimet APHLC Dhonsiri CC dihin chunbang Francis ingti lapen arisang huatum bangso kaching bidun mai long BJP long chepawdun Bangso kasi pahogdo na mayalong lumbajong large size multipurpose cooperative society LEMS chairman Jameson Ronghang kasi patil pipo na long kado kabi bang parugitom Congress ke koy arat atum BJP along tingbedun rinti. Mayalong lisarpo aman pen ke ACC Tuliram Ronghang kasi tong donalong APHLC Dhonsiri CC dihinchun bang Francis ingti ke Japon along kado kabi Don Trok Sikep APHLC ke koy aratum BJP song along tingbedun rintilo. APHLC Dhonsiri CC Finance Secretary Francis Ingti Lapen Lumbajong Large Size Multipurpose Cooperative Society LEMS Chairman James Hon Ronghang alang litum ahin pen perang kia thengno klar dakalam thi than pon Lingalom do kansi nili lahaya ke giding do kami ni chiwai tin sai si ini ladak program patriglo lasi kado kami ladak no la rong pia long da pinang ana ra da tungke long le puta ke long lita dulang kasi lahaya long le puta ke long ya phan la pen development ke long ya phan joy wan pen samjin na tuwar जनता पार्टी BJP along kachpa ogunang ko kati kela hello nilutum arong adin lake nona make nilutum kotalong wangela rong sita kasi CM sarbang aning ke mepen arangli karbi arara phan akit Hemprek ki hang amen pen me thang khai hitan apan gitar modrin pi lasi lapusona bangke nang nido lapen langdam lote longri arlo kaching thur 1G prote kichari bom asor kara long si dodo nangji ajar sai amole claim sitame lapen long le patta le nangji sitame kichari bom asor kara long si dodo nangji pu CCM rong hang pen ningje pon thu tam tang lo la sona jutang lang no
Kele tum kar biang lom pen pibiang nang po. Puma thasi MP election hot ile tum penan ke thekere ami thang si ka chekro rat leke ho kali ami thang si ke thekere ka chekro sik sidul thek nai re nai puwa tum penan kar biang lora tum phan ke than ka pamang hu asain deng ini thek tu long lo la pen sini tu long lo la pen ke social media long pen sia campaign isi rar phan ka pacheni hok hepin pinalam rar phan je ke than la dak social media pen News Report KATV News. West Karbi Anglong District Angkang Lakha Kithom Chinthong constituency ki pardo Umraji LP School Patuak Lamalong Kedam Tang Phai Kuni ni Phai Phor ni AP Chelsea Songpen mas joining a jai mekide Bangso Hude Misian Parta KAC Deputy Speaker Avijit Kro Amithang Polling Station along Penamatsi Don Kre se hem tu na tuma bangke Rodip Prong Hang Kachubir Tia Pidong Achili Phu Etsi AP Chelsea long Chingbedon Avijit Kro Phan Nilitum MEC Pahai Pon Det Pen Ningkan Pho Nang Pleng Ji Dok Dok Anlo Bonta Umraji Phet Munso Arong Pen Chenglok Penang An Chinthong constituency Arong Along Thang Kaching Thuramo Ledam De Pin Lang Lanchot Takali election Apura Hud Alangli Kachichak Tekang Alam Chaka Ison Bakta Chipapleng Thekthi Lasilapuson election Apura Hud Arong Wang Pen Rora Panche Chak Tekang Thaparet Ki Kroi Thekthilo Laso Joksi Nilitum Pinni Penabangki BJP Kalilo APHL Selonsi Dowet Poposi Rod Pen Ningjipon SLC amai nang anu pen tum rong pik lo ate kopi ko son ma polo te arni si ha jong sta me lam to pam don basko fila long nili tum long don press ya rat ko lo la ben ni ko sta me don press ya rat aku nang ko mo tu kasi adu ko be pang rupet kan don ko ni rat ko nili tum long ko lo kasi ke dam tang MP election result teng lang dam polo te asu ke ni tak kongkep lagi di samping undang undang contoh dak objek tu ya selok lagi kasi kalau sistem ini tu kepada yang jadi penggalang pemboriu lah setahun ada lo selama non lah kami kembali election bangke dak objek tu ya selok bangke dak bangke kali gari sini tu tapi tu depan toy Jadi cuma perang kewang hut asap dosita non piniar ni kewang apor hut Nangke tek long abangke Umraji Havara bangke Kaching Thura bangke 0 non la school hemseta me asar nunga matsi avi pusi Bikram Hansi pen ningjepon dak Patuak Lam long si APSLC joining amai lapen 6 schedule cherok tok amai ning deng pon lo lapen kadu we pangrumpet pen doning koira hini BJP a party pen COC abang so PS long bangke APSLC long si nang join lo an se nang claim dun po nang pangtang dun po non ke wangi lang ke PSLC pa nang claim dun po si alang itu nang cecak lo tong aprang ning kan hini ke thom aprang dan nilum wang lo halasu pen non bang ke litum jot ason se litum thek long lo la pen menang an hem halabang su hut ke chik kim un tum tame non bang ke ating rak tum jot a hem tapi ni het tan thekam long lo aja ka hem ke grep rang a hem an non do bok la son dan nilum thekang long lo Kedam tang MP kilika hut sitami Nilitum APS pen ke Pak Thom ke pen si BJP hai chotlo sitan non phong bangke Nilitum APS pen bangke Avijit Kro phana bangke toy vek poputa radatum ningje pontu News Report KATV News Logi Charlie Hinlo Khai Amumang Logi Charlie Hinlo Khai Raji Pasonsi Mina Khai Charlie Osumar Tumapan Stami Pathek Parinang Lapen Misenamun Pamanang Pura Sorkar Atum Mathaponlo Lasoki Mathapona Tengpen KAC Education Department Atum Stami Toy Inglong Hawara Tumapan Stami Quality Education Kivan Jiapan Pura Bor Ipondo Laso Jokiram Tang Pai Kuni ni Pai Poar ni Lakhain Koira Po ni Lip MEC constituency ke Parlo Tarapung Hawaranat Irui Malom Aprang Bang Trok Siathan Bangatum School Chedam Wang Vipin Pu social media lapen local news along Kiklang Ham
Lasoputhak RDNC Jasmet KAC Education Research Dogbi alang liphan bang solam theki pachini dona tengpen alang listami RDNC ahok pedalam theka chini ji aphan pura KAC Education Department atum aphan hokum PC pahom ridanglo Kiram tang phai kuni ni phai pli arni news along amen ki klang vek athan bang lapen school SMC atum pen KAC Education Joint Secretary Nirupuma Timung P ahin pen chingwai Linsi ahokalam the phirangki atum aphan nang thandun ponpo la puson si klempon lo sila bangke teacher amethang jungjung si tangkai pipen paklem po lam bangke ke klang lagi ahokali ahok lo alang lita lu ke than pini pulu tangte ningang sampen pini ki pi pajir la bang ka prek lo la pen la puson si ni tum system do je community support pen la puson teacher haladak pek pon long teacher ki pek pon bangali support dun je pan hoda dak sumartum phan la enrollment high u pulutang te la puson ki engage pon du se la bange community to methang school grant pen la puson si pipo la pen rong sortum pu chirung pen pipo la puson school ta dupik sila bange ke no na thu pen lang ponang ne la ke nili tum se tame hinuni lo athela bang community tum isi initiative lo je sumartum han an so se pathek nang po ako hoklam lo ani sile teacher avidat lu pulutang te sumartum bangke school bang vidat po akula school ki bang vita ani si khuti lu pulutang te akyong dong ani tamila tum kaselat do kok pola si la puson si drop out do kokati apo Timung pikaning je tengke news salong ke klangalam theta ahok pik anke kali athe inglong hawarana thanba atum ke dam ke wang ke do ke thak aphan akasik sak do lapen second teacher ki biji aphan ke AC authority atum aphan tuning rilo sidaming samri lang sidame kiram tang arni ason kapa vedet ji aphan pura achiklo jonwang thanba atum aphan nilip education block along training padu ponwer poputa ningje pon pachu media long eklang single teacher school side lahaya teacher tumhan phaesi pini SMC amai photum alang litum kadu kavita chetong pet pen litum district pen dame DPO West Karbi Anglong apen nili apen BMC apen alang long SDPO adu vitum wang si pini ajak iding pen kesumana lam chethan ponji po lambang pini chethan ponnong lo labang ke puheno je hok lo pima media long ke klang bange masapsu teacher atuma bang ahoda dak mane lu than the palam bangke alang litum pen report hang lo sia lam bangke la single teacher school along ana bangke isi katora ladak la remote area school bina pen la hai along ke dam ke wang ma se lang litum nang che than lo la pen SMC president tum ta than lo si la tum chikloi jon pen atum bangke un ana bangke hopta ke thoma an ke la tum ke than si tame ke dam ke wang ma si la tum bangke ni phone ni trok nang ko ke ti busipu esam Nilipen Samsoning T Qatar KATV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakme Kardom